U pitanju je plutajuća daska koja je namenjena neplivačima i deci jer im omogućava da lakše savladaju tehniku plivanja. U pakovanju SVI-a se nalazi baterija, punjač za bateriju, poklopac za bateriju, uputstvo za upotrebu i postolje u koje se baterija postavi kada se puni. Zatim imamo i samu dasku. Daska je poprilično jednostavna za upotrebu, konkretno ovaj model kao i najpristupačniji i najjeftiniji nema nikakve dodatne displeje na kojima možete da vidite stanje baterije, brzinu i ostalo. Sve što možete je da upalite sam uređaj, pritisnete oba dugmenceta i vozite se. Ono što je karakteristično za bukvalno sve SAB Blue modele, zato što SAB Blue modeli imaju izmenljive baterije, dok Altis ima integrisanu, je to što poklopci kućišta baterije nisu vodootvorni. Zašto je to dobro? Zato što ne morate da brinete da li će vam voda ući u kućište gde se nalazi baterija, jer to kućište svakako nije vodootporno i ništa ne može da se dogodi ako vam voda tu uđe. Takođe, ukoliko niste dobro zakačili ovaj poklopac, izgubili ste ga negde, uređaj možete da koristite bez problema, bez poklopca, bez obzira što će to sve bude potopljeno sa vodom. Zašto je to moguće? Zato što uređaj ima dva kontakta koji naležu idealno na gumeni dihtung i u toj situaciji nema mogućnosti da se kontakti skvase sa vodom i na taj način naprave kratak spoj. Baterija se ubacuje samo na jedan način, znači ne možete ubaciti nikako drugačije i kada se baterija ubaci, povlačenjem dugmenceta za paljenje, zadržite 2-3 sekunde, uređaj se upalio, pritiskate dugmiće i propeleri se pale. Masa kompletnog uređaja sa sve baterijom je negde oko 3 kg. SVI dolazi sa baterijama 98 Wh koje vam pružaju autonomiju između pola sata i 45 minuta, a mi u ponudi imamo i nešto veće baterije za njih koje imaju 158 Wh i one vam nude autonomiju i preko sat vremena. SAB Blue uređaji imaju SAB Blue Go aplikaciju preko koje možete da upravljate vašim uređajem u potpunosti. Konkretno, skinete aplikaciju sa App ili Play Store-a, uključite Bluetooth, mora biti uključen internet. Kada aplikacija pronađe uređaj, izaberete uređaj. Konkretno za ovaj SVI model možemo da podešavamo boju za napunjenost, odnosno stanje baterije na indikatoru kako bismo mogli da znamo tačno koliko imamo trenutno baterije. Takođe možemo da podešavamo brzinu, da li je prva ili druga brzina, odnosno low i high. U prvoj brzini uređaj postiže brzinu negde oko 2,5 km/h, dok u ovoj drugoj brzini, odnosno high, postiže brzinu i do 3,5 km/h. Ovde imamo još neka dodatne opcije gde možemo da kažemo da uređaj potopimo u vodu pa da se on sam očisti, uradi dijagnostički ček ili da se zaključa da neko ne bi mogao da ga upali. Svaki podvodni skuter dolazi sa dve nalepnice na sebi. Jedna označava da je jako bitno da se posle svakog korišćenja ispere u čistoj slatkoj vodi, jer naravno slana voda mu smeta zbog soli, a ukoliko je pitanju prljava slatka voda, onda je bitno da se isperu propeleri i svi mehanički pokretni sklopovi sa čistom slatkom vodom. Druga nalepnica označava da se ovi uređaji brenda SAB Blue, znači SVI, White Shark Mix i White Shark Nav Bow, mogu transportovati i avionom bez ikakvih potrebnih dodatnih dozvola. Potrebno je jedino da se baterije izvade iz uređaja kada se sam uređaj transportuje u avionu, jer su u pitanju litijum-ionske baterije. U ovom slučaju vi možete da transportujete ceo podvodni skuter sa vama u ručnom prtljagu ili možete da transportujete podvodni skuter u čekiranom prtljagu, ali baterije moraju ići sa vama u ručni prtljag na skeniranje carine.